haguru ni uru muno. Page 10 andu aria matongoretie atongoria aria mena mararuta wira muno. Number 1 kambuni yo thuthuria itagwo Infotrack Ring muthenya wa ira ni rarekereirie ni koretwo iko thuthuria wa murutire wa wira wa abunge atumia ni woman rep senator na abunge members of parliament. Senator na bemwe Kenya ni senator Kamau wa Murango wa kuma Kirinyaga. Ucio ni murata nitukumukanana tutigekana wa Murango tutigekana muno senator wa Kirinyaga na nikigetuma kure na bemwe Njoroge tondu wa uria arwiriire arimi bara iria wa Murango arwite arimi. Haya uhoro wegie kurwa na bara cia magoti na maruta kuria kwa macani uhoro wegie kurwirira arimi makadamia mehererio kirieno ino mekireirwo githei ngingo no horo wegie bei njega ya indo iria murimi arimaga nimo maundu maria matumite senator wa Kirinyaga Kamau wa Murango akore senator na bemwe Kenya kurugama na murimi nake mundu umumite thuthari ni senator wa Nyandarua ogwitwo John Medho. Medho ni wona ndejagwo riu ndejagwo John Medho ni senator number 2 thini wa bururi wa Kenya. Mundu utikomakia andu urutite wira nginya gutukura kuruta ni gutukura wira ni Jerry Gacheri wa Maina. Jerry Maina ajirie ni ona Njoroge ukikaita Gacheri ndoheteirie koguo Gacheri ga Kirinyaga ri ona keri ni arutite wira. She is the country's top performer. Hari atumio the atongoria bururi-ini wa Kenya na bemwe ni Jerry wa Kirinyaga. Nona Kirinyaga ni yagutha andu eri top Jerry na Kamau wa Murango. Njugua ndungiaga Gacheri na Murango handu maundu ma Kirinyaga. Magiketera andu a Kirinyaga. Hacoka kugerwo njambe ngitagwo riri Mathenge. Ucio ni MCA wa kundu witagwo Faragwe. Acio ni andu aria mararutira Kirinyaga wira. Yes. Haya Babu Owino niwe otongoretie mwena wa abunge uhuthiri mwega wa mbeca ici cietagwo cia CDF NGCDF. Number 2 ni mubunge uretwo Joseph Kalasinga wa Kabuchai. Namba 3 ni Ndindi Nyoro kuma Kiharo niki Ndindi agwithie hau nake Ndindi tu akoretwo iguru aturite Ndindi ona ni kumakia ungi makaugio uyo kana namba 3 ni na Ndindi akoragwo na bemo hindi ciothe maundu make mothe Ndindi ni number 1 no ya ni mokite kiria kuu o mathire guthoma gwa yes mokite benchmarking ni uria mwana agethi guthoma kwe mwarimu ni ekete gukira mwarimu yes mubunge namba 3 Ndindi manyitanire na mubunge wa Taveta uretwo John Okano Bwire. Haya no igwa senator wa Kirinyaga no number 1 senator Medho number 2 ona wa Muranga ona nyuto ni arariga. Haya abunge aria ngena ma performete wega fiore ni mubunge wa Nyali etagwo Muhammad Ali mubunge wa Emuhaya Omboko Milemba na mubunge wa Bakasi North totikorigwo niwe James Mwangi waga nacio wagweta maria tatu Muhammad Ali ni arenda gite kia governor kia Mombasa. Ucio mubunge wa Emuhaya witagwo Omboko Milemba ri ni arenda gite kia Vihiga kia governor. Nake mundu gwitwo James Gakuya ri ni arenda gite kia governor wa Nairobi. Ona Babu Owino no arenda gite kia governor wako wa Nairobi. Riu reke njuria kiuria eri ni ma perform wega Mwangi wa Gakuya na Babu Owino mungethura u de munyakoria andu aka Nairobi magikoro na uri magakoro uri ogahota ri ni mundu raruta ki wira haya wekuo gavana uyu wekuo Nairobi etagwo Sakaja riu ri by the way tutie twahe ma governor Infotrack ndire atuhea ya magavana mararuta wira ni tukwenda nao tureherwo yao ya magavana. Yes inyu andu Infotrack tufanyieni ya magavana pia. Haya kwina senators marenda gite kia governor acio marutite wira wega ta mundu gwitwo Kamau wa Murango nenda gite gia Kirinyaga. Richard Onyonka ring na ni umwe wale maperformite wega ri ona nenda gite gia kundu gitagwo Githii. Haya Godfrey Osoti Otots ni Osoti nenda gite gia Vihiga koguo Vihiga redo ni andu eri redo ni Omboko Milemba mubunge wikite urutite wira wega na senator urutite wira wega uretwo Osoti koguo Osoti na Milemba ni marenda gite kia governor wa Vihiga. Mundu ngirenda gite kia mundu ngirutite wira na ni senator na ni mwikire haha ri aretwo Enoch Wambua arenda gite kia governor wa kundu gitwo Kitui. Boni Halwale nukurigwo niwe
Nindamuna wa kuria Kakamega. Arenda gite kia Kakamega nake mundu gwitwo Professor Tom Ojienda nenda gutuika governor wa Githumo. Riu turakiroha atiriri. Ni andu aya Infotrak. Women rep therefore often have to work harder to make their mandate visible, understood and valued. Ni gukora kuria ground ri andu matiwe muno maira matongoria aya. Na muno gitege gya atumia ni kirigithagia wira wakio. Muingi nduri wataukwo wega wira wa teneri gitege gya atumia ri kiari gikio maita manini gicoke githire kana kieherio gifiso out gitige gukorwo ikirugamwo. No riu ri tondu kiari gya kuhe atumia kanya kia entry into politics. Na ngenda gukwe muhia no ri mutagathani wa Mushababiri woman rep tiguo ni mobunge. No ngehe andu angi njui mambiriye me woman rep macoka magithi magituika parliamentarians. Kiari kia kirehe kindu gitagwo affirmative action. Affirmative action ni riri atumia makoro mena representation kuria bunge. No ngionaga atumia magithurwo bunge constituency ti aingi aria mathuragwo magithuragwo no ti aingi. Haya ni ngionete atumia magithurwo governor. I agree. No taruri tabitore governor ta Susan Kehikawa Naikuru ucio ndagereire njira ya nominations. Aya no menye ari ginya senator abire gutuika speaker icoka ituika senator icoka nona ni kuri ground yaku wega. Yes. Haya governor Kehika, governor wa Vinya Ndeti omenya ariki tene governor Vinya Ndeti agari mubu wawere mubuga mavako agodira hete Kathiani nigo hekuto Kathiani ni kuri. Haya yari mubunge governor wa Ebusa Siribarire aturite mubunge wa Runyenje. Governor wa Kirinyaga aturite ari mubunge wa Gicugui. Acha ndatwikire Waiguru ndari akoro mubunge Waiguru akoro ari minister na arutaga wira kwa besha kana no katrecha riri akodahitia ne ngurungu ri anaruta wira kwa World Bank Icoka gukwa treasure agicoka gituika minister ni muriri kana Waiguru ari minister thirikari ya Uhuru. Haya mundu gwitwo Gladys Wangari no ujira no amarika maituri ari woman rep wa Homa Bay ucio ni miaka itu bio. Haya Fatuma Achani wa Kwale na kiari atia Fatuma Achani ndari atwika mubunge dio no mubunge wa no governor wa riri no governor wa Kwale kana Lamu Kwale Kwale na uri atumia ni ngiona magithurwo ite icio na magacinda arume ona tari mubunge wa Girigiri ali nominated agicoka kiruga gitu ari athuretwo maya meri iriri ikawira Mwangaza ali woman rep wa Meru agicoka agithurwo governor akihagurwo na ndiraigua Meru ni mendete kawira Mwangaza muno no horo wa andu kuhagurwo ni urakaragia muingi horo wa ukora tiri twahitania naye kama ukahagurithio one twahitania nayo kanyingata ruci undu ucio ni urakaragia andu tari no horo wa Rigathi wa Gachagua kuhagurwo ni warakaragia nawe kanyingata ruci gakuingata gogothie matemo gacocera uhoro wa atongoria kuhaguraga aria ngito ni mahitania na kou omenya muingi ni urakaraga muno ni maundu macio tari ngiko ni kiarakaria muno ni Gachagua kuhagurwo hatari gitumi hatothie page 12 nigetha tukaturikireirie ndwarikia naya twarikia nao na tukamera congratulations na ciange you pull up your socks na Kenya ni mara na reke ngwire ni ngwira kwira atongoria ra twina guku bũrũri-inĩ wa Kenya kienjagwo ria mwene auga Kenya nio maramenya uria marenda kurutirwo wira tia kumera ati njikite u mere moria atiriri murenda gwikirwo atia one muingi wagire hinya magire ni agire hinya na tari we gwethwo muno guthaithwo baile mwiro ri ma guthaithwo gutindu te gwikirwo na magire ecunie tukambe gwitikira ugu gwethwo ma mwako uyu mutigarite